Lasa le ne ufai ele li. Tato te olu mo whiwhi iai. Le ne ia se sa o se sa kapitone o mato I kalesia. E mato pawhi wa ia tuai I mamalu le a o maurunga mai Tafuna. Ia mai kasa mo pawhi ai mo mai masana. Vai mo fatasi later yao. A warm second Samoa welcome to Tafuna High School football team, the American Samoa, the coaches, the staff, families, and friends who are visiting us for the first time today. Welcome to Second Samoa. We are all but one family. We are one family in Christ. So later yao, fia lava Oli foi le lotu. Nei foi mafutanga le angomo. So e pese le mato usui natu. E avato le manoa. E te tulai ino. Whawhelua I lo so. Se tase e tele I masani iai. Give them a hug and tell them that Jesus loves you. Te pidi le tua.
unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. O le atatou tatawa. Ana iai lava se isi atua lele ia e sili ma oe. Se manu ona whatawhaita ranga o matou whetu leni iai I lea tai ao ma lea tai ao. Le kumoni lava e le isi atua e sili ma oe. E whaali manino I lo walo o Yesu Kiriso. Le ua beai le ne yaso matou ta puai le au Kirisiana. Fiu mai a nganga pa iae I baptisoina o matou loto ma manatu taitotasi. Matou te patu o le tapu inga te tau maunu mea malau fiu. We rise out of respect and we pray that your spirit fall heavy upon us so we may get a glimpse of your glory. Amen. Wala tatou alalalo. La tatou matamni sambinga I pese o sami o pese.
So the amanoe fatalofa toy le yemen malo saninga for no fa pi fatalofa na tuina to the standard maftanga tina wo peba ese foi lo pepe nei taiao o tato mafuta male high school mai Tafuna ia foi le coach so de amara to staff pe foi manai matua o sipspeia ia le boy pe malanga mai ai ia be ia posio le ao le kalesia o te moli te le tuaina fatalofa no to fai na malanga o stalo ni ala tato mafutanga i nei asu pena me mawailo to malosi ata foi ao to ia matou fo le bona matou ese mai le tu ato le mo foi nai le sona fo mai ato talofa tu foi tato e kalesia pe masa ni ai le fio te fono le guru ma le lau ia me se foi no foi nga ruenga i suna ia o mo la tu futua fio mai te akono talofa tu foi mafta natina ia me se tu langa lo paol tato e kalesia mai o moto o fai mo la toble nei mila. I'd also like to extend a warm welcome to our friends and partners who are joining us on Facebook Live either today or later on. I want to welcome each and every one of you. Like we say here at Second Samoan, Orodato Laingalene, this is our family. Ufelabele fataloa ia fana ole tua. O ia belo dato lainga. Lana i kalesia. Ia te mineo la tato. Te talo fusi fatasi o tato loto mamanatu. Ala taita ina i tato la tato te talo tele. Let us pray. Tato lifo ma te talo i le tua. Usu mai matou i lo fale tapua i le nei tai ao. Sa lilo i manatu pe matou te ulia mai le nei aso. Mo i lawa o matou fuafuanga whale tangata. A le nei le mautinoa wa iai matou o nao se foe whae i le tau. Pe ana le iai le fina ngalo o lawa fio. Le fuusu mai lau whanau e pe ana masani iai le lato tapu inga whaitele. Matou maua whaalinga o lo le tula fo ina o matou. Mesen whasoa mai o lo manuia i o wala ese ese. I o wala o whai o na matou moli pa wina. Le telefo i o isi o wala matou te leo i lo ina. E pawale nei o lo matou mautinoa le li ie. File mu i matou pe a matou mai o fale tapua i leva yaso ma leva yaso. Fia ngai matou ma fe au ma ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaitaitotasi. Ngā ruenga i whanwhai ngā ruenga whape foki le whatu a inga. Sa lai loa ilo nuku lau i kalesia mai matou umu. Le ngata fo le nā o le tuwha ta singa o le whai ngā malanga i ato nei. Malanga mai pasa e fia. Tau mate wha mea te ta i le ete pe mato te maua le nei tai a mata no fia. E ua ai atu suru o le tino. Mato whio fo fitai fo i le lofa maleanga le leo lawa fia. Me leo pa le i titi ai la mato wha fitai i ate oe. Atu waila matou whaatu e i ate oe. O wawa malie la tau singa i ate matou. Whaftai ono i latou na ele nei manatu e mai alo ma whanau o lo tunu. Se o mai se i ai i le lau te lenga o Amerika. Se i ai fo i ma tino ma tango ma tofo. I le nei malo me leke o lo whasolo atua le tamau ainga i o matou lau whanua. Le o lo sapi ai o matou tangata. Matou o batu ai pēr le whawhatai ma whanitanga i lau o whiu.
wa o tele o whakumianga o te wala mai o mātou i sota ina. O mātou te tālo le li e. Ne ia maua pe foi i lātou le puna o nei manatu uma. O manatu e peise i e whaamata whaingo fie. E aro moni lava o ta aina fini. Wa peifo i lava na mātou masani i malanga. Yo nisi a tutoso nisi. A ofo i o motu ma le taula. Ia alo manatu pe lava i ai kupito i mena o mai ai. O mātou te tālo le li i. Ia maua pēni awa o le lei. E whai e fui sa mātou tali i mātou na malanga mai i e tau sanga o mawai. Na ta pena no fuanga e o mai i ai i lato. O wā o lo fina nalo lea. A mātou mawhau whau i tala o lo mātou whatu tuanga. Le e soto lo nuku Israelu mai e kupito i nuku na whiwhiria. Nā mātou te loa ai le tāua o le nei metaphor o whainga malanga. O mātou whawhtai ai i lato e le ngata na langa manatu. Au i lato na toa o lato loto. Ia ai meise fwoi le to e titi ua. To ai tau nuku mai le nei tai awa. To e titi ua malanga mai. Tele o lo futa kwa. Lo mātou te tālo ia whaise ai o le nei mafuta. E maua pēni whakumanga whalenganga ma le whaletina. Ia oe te tulafo ina lo lātou malanga mai. Ko mātou whawhtai foi o nor manatu o Hawaii. I kalesia ma o lotu i nei. Meise i mātou na mumu mai tau sanga o mawai. Si o mātou te pena se no fuanga e mapu mai ai lau whanau. O la mātou te tālo le i e nei whaongaina la mātou mawhutanga i le nei tai au. E whaima mea atini eo na mātou bidi i lau o whio. Ma watu la mātou whanetanga i atu oe. O mātou whawhutai na lo mea lofo le kalesia. O bema mea mātou te nofo ai. Iu ina ese a mātou whatuatuanga ma mātou denominations. A tasi lava i mātou tangata o whatuatua i ate oe. O mātou te talo i a lava le nā mātou te suki ai. Se la e mai i mātou una. O wātaimi mātou te mafuta ai. E oa nei whama mawhaina o mātou whe ese ingo. Ia tapu vātasi i mātou i lo whina ngalo o manuia o tangata le e whaia. Whawhtai le li e. O soi fua ofo i nātu o mātou tua a ma mātua. Na fōina o mātou o tunu. Whatulaingaina e kālesia ma le mālo. I le fōta ape mai ai i mātou le nei a tunu tele o meleki. O mai lava ma le nāmau tinoa. E te lea tulafo ina i mātou. La mātou te tālo le iena ia papa veloa le file mua o la o fio. I te ina ai te me o tutoe nei mafutanga. Ia a mese fondo lātou whamoe moe e peo na malanga mai ai. Whatau nuina i tāu langa whamoe moeina. Maua lo lātou malosi. Vi ia lo suafi. I ma whatu fungaina i lātou o teitai. Sini no mātou whawhtai no tāu langa tutasi ne e saunie e lo walo o Yesu Kirisu. Me ale nei o mātou mautinoa mai tala o mātou whatuatuanga. E ta tau lava na whaisa mātou tāu langa. Te tau ana awe sa mātou whaatue. Te tau fo ina sua le tuli o wale li o ai. O atili mai ia mātou le li ie. O lau wala aule nā i o mātou tangata. Ka alo moni lava e le mawhai e tangata o mawhai o se tau lama. Se i wanga nāo e whina ngalo i ai. E i lāfo i mapo nā tau lama e whai e tangata. O le mafuanga le nane e sauni ai. Lo walo o Yesu Kirisu. Ma liu i lungo o sa tau. Wha ma ngalo i tangata i rato o sa. Mele o le to e taku. Le angaina i mātou o wal whaino tātou le leina. Pa wale nei o le mātou whatutua matani tonu i lau whaamutanga.
Melele li ie whaftai. 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 A reila se upu i o mātou mutu whaauta o loa e sila fia mamai o mātou mana tunatuna. Tasi lava o mātou manao pe a whai e a whai uma manao o tangata. Ia mātou i loa lava la o fio. Mātou i loa la o fio. Me tō anga leo mātou tangata ngā rurui. A mātou i loa la o fio, na mātou i loa leo o mātou tūlanga i la tātou pale whengai. A whaali mai fui la o fio ma mātou i loa oe. O na mātou ngā rurui ro lea ma le lefe tautau. Wā o mauti noi mātou e lese te whale au ngā. Lo mātou tauti ngā mo la o fio. If we have but one request, it is this, Lord, that we come to know you in all of your multiplicity. All the distinctions, all the nuances of who you are, who you have been, who you continue to be. For our ancestors, during our generation, and generations to come. Because when we come to know you, we will learn to love ourselves. We will learn to love others. We will learn to forgive. And that is our one request. When we sing your praises, when we read scriptures, when we meditate on your word, and even by paying attention to our emotions, that we come to know you and to know you intimately. So that way when we leave here, we are rejuvenated, we're happy, we're joyful, and we're ready to sacrifice ourselves for the bigger vision and the blessings that you have for us. Nātu inu mō lau whio mātou tālo taronga ese leli i se i e tali mai e tusa malo si a whio me o. Au mātou se ma mātou o sau. O mātou whato ese wha mau lalo i a te oeta mau. Si e māma mangalo o mātou o leo. Swafo Yesu ke miso lo mātou o li i me whaau. O mātou ole me te talo o tuai. Amen. Tātou te whaawau, tātou tātou i me pese o sa mea lo pese.
matiwa ina ina ia whatamau ainga ina I mātou I lo matiwa. Ta lia maia le tauranga o ofo ina atu e lau whanau mai mātou ina. Ma ia whaonga ina e whaotele ina I lo fina ngalo I lene. We ask God that you receive our tithes, our offerings, but more important, we offer our hearts so you may dwell in it. Would you receive us? Amen. Our scripture this morning is taken from the book of Deuteronomy, chapter 27. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 1 to 8. Tu sufilia ele nei taiao tau tu nomero tau wenu sufitu. Mata tatu fetau pen masani ai le feu mua. Sei whakau mai le whau e walu. Whai atu Mose matoe ina o Israelu I le nuku. O whape atu ia o tau tausi polo inga o malapa o te whai atuai I a te o tau. Ia tusia fo ia e o upu malapa o le nei tula fono. Da e sopo I atu. Ina ia e alu atu ai le nuku o fo ina mai e le li ilo o tua I ate oe. O le nuku o tafe ai le swa susu ma le meli. Peo na whitalai mai ai le li o le tua o tama I ate oe. Ia tia e fo I le mea le whatawhaitauranga mo le li ilo o tua, o le whatamaa, o wane e talai ai I se o mea. E whai e fo I tauranga whawhitai, mai ai le mea, oli I luma o le ali ilo o tua. Whamangeta le maile tua e le tātou whaitau na whauna lono I upo ana whiona pa ia. Tumo watu pe a te iala na lava bi. E ale tu lava. O le aso fo'i tō te sopo ia ai le Ioritana. I le nuku o fo'i na mai e le li ilo o tua I ate oe. I e whatuina ai mo oe ni mātetele. I e tusia ai fo'i o upu malapa o le nei tulafuana. Peo na whetalai mai ai le li ilo o tua o te mā I ate oe. O manatu o tu. Whaaputu ni maa e te mana tuai. Whatalofa atu I le paia o le whainga malanga. Tafuna High mai Amerika Samoa. Tai o tato whainga malanga. O se taiao matamo fie ma wenga esele nei taiao. Ia la leo foi se whakatalanga I o tō sāma o tō paia. Ua paia lava o whasonga o ao. A tatia foi o tō I mawhatutoto mo tō papa turoto la leo I se whakatalanga. Ua paia lava me no pau e o me whakapau. A le tae o nei. E tau mailo tō whainga malanga. O loko whaawau la mātou
tala noanga i le lotu le nei. I le soto. Le malanga wha umi al whanaunga Israel e lo uma e tangata. Whe mai ala is tangata se, whaisa ura uma le lei mo malanga. Ia, whape le ala la uma e sidi atu nei lo le la uma le ala uma. O le whaau wau o le alofo o le atua. I le mea na sauma iai le amatanga. O tau maua mai, so le winga o le tala, o leo o tau tau mai, o leo o se fulua wa yaso o mātou, tosi nini ina le tala i le soto. Le ala le mea o le asui e le tala o na ua mai o tau. Tau na papa aveloa. Wa lesi la mea na mātou maua mai, lesi tu whaanga na mātou oto mai le tala lea. Fa me asau le tangata ese i lo whala. O e le Israel le whatutua i le tua, o le mea lawa e ai ei o. O le mea na ai tangata ese. Clash mo tatou fa Samoa. O le mata mea uma le lei le te mea mai malo. O te iau te pena na mātou whasa. Penale wingo tātou. A whe mai ale manatu whae soto Israel. Lei o le tangata ese la sau mai whafo. O le tangata le nae ki tauna whai elo po masana. So le mela nao manatu ai e whao wau pele tala i le soto lea. O na ielo manatu e fito i tonu lava male. Mafuanga na laina o mai o tau tangata i fo. O le au fupo. O le au tau. E le ngata le naa ana tau te o mai ma le swafa o le aon ma waruma. You're not some random kid that's here to visit. No, you're a warrior. You're at the top of the apex. Tele i te meti Samoa i luku maua la tau le tipi. They'll make the cut. Ia le wo mai o tau i nei. I think e tauna whalomo o tau le tala leo le soto. Tala le lena mātou tō sia i awa yaso le tele. Tele funi whaumanga o mātou maua mai ai. So le mea lawa mo mua na mātou maua mai e le winga leo le tua, e le fina ngalo i le pule sa wā. Le mua nana mātou maua. God abhors tyranny. That was one of those big rocks that began this salvific exercise of saving a nation. Afisini la tātou o le ale mea laiona le fiafia le tua i le pule saua. Whamaila lātou tali, whamaila mātou tali, o nei polonga ai tangata. O nei leo mawhai e le tangata o na mawhau i a te ia lava. O na ua mawhau le tangata e tō tasi mo tangata e tō tele. O la mātou tosi le nā. E le fina ngalo le tua i le pule sa wā. Tangai fō. Mo e kupito lava i e tāsi a le upo. E whai o le upo wharao. Fatu wharao o e a maipiliki. Na ola tangata maipiliki. Whai atu wharao e ngā lue to ngā seito e mauai. I me whai e piliki. E o tangata whai. Whai whaleo lantu la whano whai mai a whanau mai se tamatani e whasiota. Whanau mai le tama whine e whaoro. O mela nā. E le fia i le tua. I le tu e ngā melea. O le pule sa wā. Pule tu tasi. Le fwoi ae. E mamanu e ala tātou kocha. O le tunu o Samoa. O le tunu e soala pule. E pe ia whapenale whainga o tātou ainga. Whapenale whauwhawina o tātou tu malo.
o fio anga o lona nofo ai tangata whapena le whauina o rato ule e ako. Si mea sia, si malosia sia. Ma whaanga na wale na umi tau sanga o iei tātou le atu Pasifika. Le whakamatia tātou pe risi malo. One of the things that we've learned from our study of Exodus is that God abhors tyranny. Because tyranny upsets creation. Tyranny is not natural. It is not life-giving. And if you remember how Moses dismantled that scaffolding, he went to creation. You remember the 10 plagues. It started from the water, and then the frogs, and then the lice, hail, infected livestock, those animals on the ground, and then the locusts and the darkness, and then finally the death of the firstborn. And when Pharaoh, after the 10 plagues, decided to let the people go, he doubled down on it and chased after the Israelites. And in the process, God eliminated all of Pharaoh's army in the Red Sea. See, the thing that we learned about God is God does not like totalitarians and tyrants. God doesn't like concentrated power. O le se mea na mātou I loa, e pe e ese le tua o tangata e to fitu se furu na o I ai kupito. Ese le tua e mana o mia I latou I na ua o mai tangata e ono se lau lafi ai kupito. One of the things that we picked up from our study is that God is such a huge, big, incomprehensible being. Or at least that's a God that's worthy of praise. That's the God that's worthy of glory. Afa pe yeise tuo o manino ye tātou, o mautinoa ye tātou, ele se tua le nā e te tau no tātou. So le winga le tala, le tua lea na avea ia kopo malana whanau I kupito ina waonge kanani. Ese la le whatino mai ma le whailo mai o le tua le nā. Nei lo le tua e manako mia le rali ina o tangata ono se la afu. O mafo whau a ola fu I le tunu. Tos fu fast fu wafe la whai o tangata I le tātou motu tutuila mamanu. Ia o mai mātou I ni. Ia o natu a te lela o lea tunu. O mātou o mai lama, o mātou I loa o le tua, na mamanu ai o mātou tangata tau tua a mātou I ai le motu. Ina o mai I nei le pese I ua. O whapena, o ese. So mela nā o tātou, I loa mai le tala. Le soto Israelu me le kumitu. O leisi la mea na tātou I loa mai. Tātou I loa o le tua o le ola. Wan mafuanga nā laina le na oti I Farao. Aise a leanga e alu o wā e oti. Totalitarian usually ends with fatalism. Death. Ka le tua lea na whaali ia mo se o le tua e ola. Le fisili ia mo se I le tua. Na wapa ai e ia le whaalinga I le la au tala na mu e le whamatia. Oi. Oi lumi ngoa o te alu e ave I a whara. O me le tua o aku o le ola. Ola pēr rama pēr. Mai upo o tātou o tunu o sa moe le se tua taliola, le se tunu taliola.
A o le tua lea o le whengaina tuai ma le tua o le esoto. O pe e fifia e ola. E le ngata e whaola, ia ave fo i ola. Pa te inga ina o fifinu o le whanau ngā Israelu. Ave ia e le tua le mai. O fia ai, ave ia e le tua le manai. Mai tangata Ameleke me si tau i whanau ngā Israel. Me ta pena foi la ia le tua. Le tonga fiti e ola i le tonga. Wa mata na faule nuku i le toafa. Na wa aia le i e tero. I e tero o le tamaa o le toolua o Mose. Na wa aia le i e tero e leina tangata i luma o le fale ia o Mose. Usu mea le tae ao. O toale lao i e tangata. Atu leo i e tero i a Mose. Mose pei le mele mo oe. E pei o le mele i na oti e le ngata i a oe. A o lo tokua me se o whanau. Ia mele whai e oe se tonga fiti. E paasi ai le mana. Ave i le pule isi matau. Ne whai la tau whai unga whai mofu. A whai lo lava e le file mō le matau. Ina whato a mai lo le unga i ate oe. A pio nisi nā meto tia na maua e Mose. Ina o soala o pule mai e teo. Na tawala mai e le fina ngalo le tua. Tatou tanga i lai. Le te le lava o le justice system a tu nuku te makalasi uma e whawai ai una o le mele. Ese ale puni loa, ese le puni matatonga. E le tu fantasia whaku. E pe e ia le inner circle. E le outer circle. Ma fua mai mele mele a. Ona e fina ngalo le tua ina ia ola. E ngata o tangata. Ona tai fo. A whai au ngase seisi le whai o ngā ruenga le tu. Te manato o se le whai ngā. Te mai ale li o la o venga e māma i o la o amo fo e amo mo fo. So fina ngalo le tu i te o. God has this proclivity towards that which gives life. When you study the Bible and take a closer look at Exodus, you will find this attribute of God. God loves life. I think one of the reasons why the Tafuna football team is here is because of this proclivity. You want to seek out that which gives life. This is a God thing. And I remember when we were preparing for your arrival, all of a sudden I saw life teeming all over this congregation. Because that's what it is. It's God. So God has this mechanism, this clearing where everything grows, everything comes to life. Yamar manatu muli muli. Ele leile se ona nunu. Ele leile se ona nunu. Ele le foile se ona motu. E kupito aia o le malo motu. Ta mau na tula fono e ui lapa la na pese o tula fono o tabatasi. O motu o lato vai, o lato sewer system, o lato o wala. Le vai ina o lato tangata o motu. Ya mela na o tupu e le yese ola. Le tupu ese manatu fo. Ele o a e ese fato fala inga ese mai nei o le me masani ai. Nena na laiona o longa tangata ma ba au i le tupu.
Yona mailo lele tua mose fasa loto ilato. So too much order is not good, but too much freedom also is not good. Umale polonga, malmotu na e bito, ele uo mai I le toafa, I le soto. Ule atangata I lana me fai. Ule le tangata po fele atua e ave I ena na faa atue. Mena wale na faa umi le, malanga al fina waisa. Elo manatu fa pena fo I matou ia, o leva na I nei. So sanga ya fi feslau wa lua na o fa'u I le SEC ma kusanga. Pena mai le o el malo I skolsipi. To telefon matou na mai to sama na. Matou wa onga I le Hawaii. Ia e pe o pa mo tava, era fato ate a mai. School fitu to sama. Ole o toi yaina ba ai matua. Ole o toi ma popo fo ile mea na fai tatou tale sa mo e fai utu. Saulo lawa I Hawaii ta whaoa I lo. O ba ai ne fe pulafi o le nei malo Amerika. Tele mea wa vanga I aina loto. Tiki ria tau ta lua tau sanga e tuli ai o tonu male afa tau sanga. E wa vanga le loto le tangata sapo longa. Tele o sa le tonga. So le wingo le tala. E lele nei telefoi le sa le tonga tele. Te tawana yeise mea I le o ngā tutonu. E tauna yeise mea tau o le sa le tonga wha tonu and then form freedom. Because too much freedom is chaotic. Eleni vai, fia ai, tele ngata, tele fuisia tua e abanga I ai. E pere manatu le nā. Leo te mawhau in football. Yeah, it's quite a discipline. Te tawana le lole le e oe lau ngā wena whai, te me whai ai. Te whaina I loa e oe le whapasenga ina maisi tangata o tuta alo whatasi. Ia lewe sea I ale tuku musu o coaches. I la tau ia na momu atu I ate o tau le malai. La tau le nana la tau I loa le lau tele o kanana. Nai o mai musu atu I ate o tau ia. Tima inga mawhautuanga. Whapea lawalae I ese manatu. E au whai I eila tātou mawhutanga I le nita o le nā. I lifa lawa I le saolotonga o me fō. Nau pe lawa I le ola, ma le ola atali, ma le ola e whakabau. O wane ngalo. You gravitate toward that which is free, that which gives you life. But it has to be controlled freedom. Especially when you're playing in a team, like a football team. I've read so many stories where a coach would just bench one of the best players, right? So they can get this controlled freedom. Because freedom can be chaotic. And it's not good for you. Whamai rola I o tusi tātou whaitau ia. Wala lata nei lata ngata I kanana. Wai loa le lei o pose e le o I e kanana. Na la patai rola I e hupu tātou whaitau ia. Mai mo se I sa rā e rue. A o tau sopo ia le yoritaka. A o tau lata I kanana. I oa ni ngalo na whaise papa maa. Oa ni ngalo na whaputuputu e o tau maa. E
whamaнаtua I atu o tōu le mea na o mai o tōu e lotu. Te manatu se o ongal nā mo tātou umala. Langa le tātou te sa lia le manuia. Ai nole le I tātou a ngalo I tātou le tua. E manuia I tātou e mama sangia. E tau nuu tātou I kanana a ngalo I a tātou le lofo le tua. Me nana lai na fautua. Ke Mose I whanau a Israel a autou sopo ia kanana. Whaino tau tāra. Whaputu ni au tau maa. Ina ni ngalo I a tau le tua. Tau nei alofa le tua I a whapeina o na whaia e. A tātou kalesia I nei mai asu. A yeise mea e fia I seisi. I o ni ngalo na whaputu ni maa. Whaise mila. Awer whaatu e I le tua. Awa o mea nā te tau na whaia I tātou. Ia wa tātou whai. Wina le nei sa lima. I le pese o sa nia e le Tafuna High School for Politics. Ia. Tātou lava noe le Politics na sumai e nui. Nei tātou leina I. Ia tō pese. Bottom
Ia malone pekalai. Sa mo fo te sumai. Awa. E mga kuwa. E wa umau. Pai maa ka kuwa sa pagi te kuwa ke kaya. Ia peo na. Kule sa kuwa ni sumai ke kaya. Sa ngima. Ia ki kula ia male ama. Ilinge kaya. Fai lo vai na fonka mo for suma presidente. Su presidente Mato Tato of all for presidente. Mas foi ele que chegou foi a oma. Mas ele calvou lá o foi o toa. Até se vai nem sair. Molho tu aí não matou água fatai. Famano no sua. A foi o que ekalisia. Sumo foi o Chai sa ni ni chai ao. I chong chang foi falar ao. Ya o foi o le tu o mana vai. Ya mo tatu maftanga fa na nganga ni chai ao. Ko le tu e matu nga. Fa chai te. O ia Tawe o le tatu e kalesia ia msabo la e o ia se fatana e o umba. Leisho mo ai do sumo foi o te sa ni ni chai ao. Ia, le tūlanga fōi o whātuna mai nei le tātou e kālesia e peo. Mātou sāpai whai mai nei tai au, ia, la whapeo na mātou whai whālo watu. So mai, nā wāo, ia, e fōi le mātou e kālesia wana, mai o sumo, e tātou sa mina nei tai au, whapere se manatu, ele o se tutonu, ia nā o se nganga o le Moria e tai ni mātou ngāka whātai tere. I le talia fo I whātalo na mai o suma le presidente, e fo le sweet presidente o le Mara Pusta Club. Ia, leo o tātou mafu tai le nei tai au, suma te tai taki. O le te tusi whatawale. Mula i trai mātou ngāma whaka te lau, ai suma te taia, ni te ua, te fōni, whakatalanga na mātou whai me whaka mwata, ia, malua malawa whaktai. Pio isi le mea na tātou maua mai ne soto aia. E peye, is scaffolding, ele whata manu whalele o mea. O wale nao le me whinga luema e ngai ai e tātou e susia ma le tūua le tūua. E le pēr tātou o umai ai. E anai o tātou tangata whiwhinia o lātou nā e pēruki ai le mamafo le bema. Ina mo whaila e mose le mele nā. Nana mata ena o fia o levels uma lava whatama. So I was just reminded of that because I'm looking out into this vast sea of people, and how can I love you if not for the apex? This is at the center of this, at the vertical is Christ of God. And then we're all part of this horizontal. And unless you are grounded in the vertical, unless you know the scaffolding, unless you access the pinnacle, the apex, it's very difficult for you to access the horizontal successfully, because the horizontal is kind of missing. So mela wa fukutala ina ile tawa lea, o na tātou te wa ai, especially le mātou e kalesia,
o se fulua wa yaso o mātou tosiina ia le esoto. Ia le stene me suku le stene. Ia o coach ma le booster ma te meiti. Ia mātou na e whanga luna. O le fo o vea ma te itai i a lupu moni lava o te tua tu i a le e ala na malu i una o i hore lota. So ele manatu e whapena le tua. E ni lifa lava lona fina ngalo e manuia ma i ola le lalolangi na i whaia. E ale me whailana whai e ia nau se mea se vanga nā. O e fina ngalo e whaisa ngā bue ma le leile nebe aso. So te manatu o nai upu muli nā e mori e le tātou ta ape. Ale whaia lava e oe se mea le leile le lalolangi e aso. E le leile lalolangi. So when you're out in the world this week, gravitates towards that which is good. It doesn't have to be heroic, but that's plenty enough with your circle of influence. Ia mo te latu ia whaftai sa whastemi a batu nai upu ila lo. And mo te latu la whaftai le stene me su le stene me booster club. Na o toa lava lato te whaia malanga ia. E se a langa e messy. Te wata, whai for your personality so mātua te pati. E mele tu kuku a tātou langa tātou te māsani e. E amatau a tātou i le tua. Ali lifa lava la tātou. Tātou te mna i le tua. E mai e le tua lona lau lau tātou te whire mumo. E papa me lor manui o le tua. Te me tō tātou maftau. Me se whakaro tō whakaro moe pe o malanga mai ai. La tātou whaihu le talo. Let us pray. We have come to the end of our worship. And now it's time to go out into the world and act it out. Act out our beliefs that you want that which is best for us. Would you keep us and bind us until we meet again. O mātou o I le tapo inga lo nuku, lo e kalesia ma mātou malo whaalonia. Mātou lafo se watu, I ngā ruenga whai pēa lo wa ngā pa ia. Na te whakatala ina le winga mone o whioma I o mātou tangata ngā rungue. I while mua I mātou ma mauano mātou malosi. Mātou te o atu e misui le no wani. La mātou tukua, tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou I whaola. Lofa muti vale o le atua te mana. Ina mawhtanga le matusia malo o ngā ngata ia. Lunga le iai mātou uma mala whanau le lo wani au. Ei se iong le whakavau whakavaulanga.